सबै अर्ग्यानिक रहेछ से गर्नु त 110 गर बार्गेनिङ गर्ने चाहिँ बार्गेनिङ बिस्कुट ल्याउने फाइनली पुग्यो रिसोर्ट के रिसोर्ट अरे कुन रिसोर्ट अरे लेखाने भिलेज रिसोर्ट फाइनली हामी पुग्यो कस्तो भयो यात्रा साथी यात्रा कस्तो भयो एकदम रमाइलो कस्तो भयो यात्रा एकदम रमाइलो भयो ल बाटो राम्रो छ है चिसो त चिसो रहेछ आइस होला फाइनली चिसो रहेछ चिसो यहाँ खोला चाहिँ यहाँ हो आज जाँदैन आज नजाने यो भयो हामी हल्का लन्च अर्डर गरेछ 1 घन्टा चाहिँ लाग्छ अरे लन्च कस्तो छ ठाउँ धेरै राम्रो छ अनि इले आदम न गुगल से 3 ले आदम न ठाउँ राम्रो छ है 뭔가 쌤이 सुमा 성동에서 액티브 유준자 뭔지는 씨발 तातो है कस्तो लाग्यो ठाउँ कस्तो लाग्यो एकदम न्यानो भाइ कफी चाहिँ 아저 이게 비제 체제 타오 맨지를 구마 아들 딱래 돌아다 비제 구 अब हामी बेलुका बेबिक्यू टाइम भयो पकाइ सबैजना चढे नगा मान्छे हालेर छैन कति चढे भने ओले 사야를 एक्सट्रा 안 줬어 알아 준대 봐봐 다이브 알잖아 아까 다 लागि
फोटो खिचेछ एउटाको कसको फोटो होला यतिले हाँसिरहेछ सुल ल हामी बार्बिक्यु हुँदैछ है अब अनि केटाहरू कस्तो भइरहेछ नयाँ कोलर गाइजको ब्लग है ब्लग लाइक सेयर गर्नुपर्छ है यहाँ हाम्रो यो क्याप्टेन के छ Our vlog is coming soon. Okay, sure. पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा ऐसा काम करेगा मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा ऐसा काम करेगा मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ देखो ना guys, good morning. Good morning, buongiorno, buongiorno. Breakfast, very nice. What is sun? Good morning. Right to the river. Village resort. No. देखो ना Aku sangat dulu mah. Aku sangat dulu deh. Karena anak itu anak berdua. 자, 번일 저거니. 아임베. 아임베. 나랑 올라 좀 렌자. Karena aku di situ kerja lagi macam mana? Tidak ada berdua. Kamu nggak kerja lagi di bayar betul. Jadi peri itu ada pelak ada ek khuda में फंसे रहते ले yang cuma sudah semua ini. 가자니 केटाहरू Yes, nice place. Woke up late, missed the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. Grab my shades and hit the streets, no plan, chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name. Crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone, toss it in my bag. Today's for us, no time to lag. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a tune, sing it till the break. हामी आइपुग्यो अब यहाँबाट हामी साथीहरू कुर्छौँ 5-6 जना आउँदैछ त्यहाँपछि हामी हाइकिङ सुरु गर्छ हामी 2 घन्टाको हाइकिङ
भोट उनीहरूले लिने भयो चाहिँ यहाँ एउटा आउँछ हामी उहाँहरूले वेट गरेको कति 10 मिनट भयो है पुग्नु आँट्यो छ यहाँ केटाहरू सलमान खान शाहरुख खान संजय दत्त को छ आज अजय देवगन नाना पाटेकर आउँदैछ यहाँ ल आज वेदर राम्रो छ बिहान अब 10:30 बज्यो कस्तो लाग्यो बोट ट्रिप कस्तो लाग्यो बोट ट्रिप कस्तो लाग्यो के त भएन पानीमा के त भएन के आएन ह्यान्डसम केटाहरू आउँदैछ है या के भयो नि बाटोमा है बाटोमा त अब त के भयो नि राम्रोसँग आइपुग्यो है बाबुमा बुझुको नाम Woke up late, missed the morning glaze. But the sunlight hits in so many ways. Grabbed my shades and hit the streets, no plan. Chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name. Crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone, toss it in my bag. Today's for us, no time to lag. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a tune, sing it till we break. Concrete warm under my bare feet. Crowds moving like a heartbeat. Skipping stones in city streams we find. Let's write a new story, leave the old behind. Someone's cooking love in the air, I swear. Every spark in their voices. This is